Bog nam pomogu. This is a Travis Barker production. Soulja Boy, tell me. Hey, I got this new dance for y'all called the Soulja Boy. You just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Pije se vino, ne? Zabila se ona. Full se zabila Jurate kao. To je vjerojatno prvi put u karijeri se desilo se zabavno s kulicom. Bilo je bolje. Mislim, udobno ste slijedili. Pokaži kupaonu novu i jednu i drugu i kuhinju i... Aha. Ajmo! Evo nas u Kijevu, znači po danu tumaramo. Znači, ovdje apoteka i mjenjačnica. Apoteka i mjenjačnica, jel? Jedinstvena institucija u svijetu. I koračamo prema centru, jel tako? Naravno. Shit, topola mi upala u oko. Ajmo. Lepši prejšnji dень свого захисту. Evo Juratek je dobar pa pušta. Pa pušta mlađe. Mlađe od sebe. Klasika, standardna agenda, ide se u... Ček, to je dole. Tamo. Znači dole je Double Cafe. Znači idemo lagano u Pači Pa, kavicu smo odradili. Ovdje je jedan od, ako ne najbolji, jedan od najboljih hotela u Europi. I možemo samo sanjati da ćemo biti jedni u njemu, jel? Znači s ove strane, kad se uđe odmah lijevo, imamo odvojeni WC. Evo, znači potpuno je neovisno o drugoj kupaoni. Dobro. Zgodan fičer. Unutra, Narnija, kad se uđe Narnija, Što više reći? Zapalimo još jednu i idemo na posao. Upravo to. Da. Okej, vraćamo se kući i to je to. Polako, Doviđenja, laku noć. Domeka polako, ja sam se nadao da neće tu niko sjesti. A ono Hrvat. Štanga da ja. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.